Dan il-programm huwa mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disinn tal-MCAST. Int Min Int qed jittella bl-għajnuna ta' Nexus, Domestika, JB Stores u BioCare Academy għal Makeup. Naħseb waħda mill-iżjed affarijiet importanti bniedem irid ikollu biex jilħaq l-ambizzjonijiet tiegħu huwa impenn. L-ambizzjoni għalija tfisser desiderju forma ta' skop li wieħed jista' jkollu sabiex jilħaq l-għanjiet tiegħu. L-ambizzjoni tista' tkun ambizzjoni li jkollok il-flus, jista' jkollok ambizzjoni li tista' tkun li tilħaq xi ħaġa, ambizzjoni li ssir xi ħaġa, ambizzjoni li wara tistudja ċertu suġġetti tilħaq ukoll f'dik il-pożizzjoni. Hija xi ħaġa li inti tara fil-futur li tipprova totjenija. Bħala direttur tal-Istitut tal-Arti u d-Disinn, wieħed mid-miriet tiegħi huwa li nara li l-istudenti kemm jista' ikunu u għandhom dak li jixtiequ biex ikomplu jitħarġu aħjar. Fejn qed nidħlu fl-aspett tal-Arti u d-Disinn, allura naraw il-kreattività tal-lecturers li għandhom biex jgħallmuhom, nidħlu wkoll fi skambji oħrajn ta' kollaborazzjoni mal-industrija, ħalli naraw li l-istudenti li qegħdin jitgħallmu ġewwa l-Istitut tal-Arti u d-Disinn ikollhom tiġa il-link mal-industrija, kif ukoll naraw li jkollhom istitut attrezzat biżżejjed b'equipment li jkun jista' jgħinhom u jiffaċilitalhom it-tagħlim tagħhom. Naħseb li jekk persuna tkun ambizzjuża żejjed hemm ċans kbir tkisser lilha nnifisha għaliex dawk ta' madwarha jibdew ma jifhmuhiex allura tinħoloq dik l-oppożizzjoni. Din tista' tvarja dik tip ta' oppożizzjoni, hemm min jaħseb li l-ambizzjoni li wieħed jista' jkollu tista' tkun bħala trett għal ħaddieħor għax ma jarafx vera l-ambizzjoni fejn hija sejra.
li persuna jixtieq jilħaq f'kariga partikolari hija sabiħa li jkollok dik l-ambizzjoni, iżda jista' jagħti l-każ li ddejjaq il dak ta' madwaru. Mhix daqshekk faċli li ngħidu l-ambizzjoni qed hemmhekk u hija dejjem tajba għaliex oppożizzjoni jista' jkun issib. Naħseb waħda mill-iżjed affarijiet importanti bniedem irid ikollu biex jilħaq l-ambizzjonijiet tiegħu huwa impenn li jirnexxielu jaraf fejn irid jasal. Impenn waħdu mhux biżżejjed, trid tkun kapaċi li jkollok il-pakkett kollu. Jekk inti għandek pakkett ta' tagħlim, pakkett ta' ċertifikazzjoni, pakkett fejn jidħol portofoll, dawn kollha jridu jimxu miegħek ħalli inti jirnexxielek tilħaq lan li inti jixtieq li jkollok fis-snin li ġejjin. Ma naħsibx li huwa biżżejjed li ngħidu li l-flus jistgħu jkunu ħajtek importanti daqshekk fl-ambizzjonijiet. Huma importanti li jkunu hemm, iżda mhux daqstant. Jekk ma jkollokx flus u inti għandek ambizzjoni partikolari, xorta tista' toħodha dik l-ambizzjoni, ejja ngħidu inti persuna li tixtieq issib xogħol partikolari. Mela hekk inti studjajt, hekk inti kellek iċ-ċans li tifforma lilek innifsek bi flus jew mingħajr flus, naħseb li ħadd tasal xorta. L-għajnuna tal-flus f'ċertu każi iva tista' tgħinek li tilħaq pożizzjonijiet partikolari fl-ambizzjonijiet li inti tista' jkollok. Naħseb jiena hekk ma jkollokx pjan tajjeb biex tilħaq il-ħiliet tiegħek, ma naħsibx li tkun tista' tasal fejn tixtieq. Għandek il-pjan u għandek ix-xewqa. Li bniedem jibqa' jixtieq li l-ambizzjoni tiegħu timxi huwa naħseb importanti ħafna. Għaliex hekk tixtieq biss, imma m'intix qed tgħinlilek ir-ruħek stess biex tasal, jew m'intix qed tiltaqa' ma' nies oħrajn biex jgħinuk li tasal dik l-ambizzjoni li inti jkollok, naħseb tkun maqtuħ. Semmejt ħaġa oħra fejn għadt l-importanza li jkollok dawk ta' madwarek. Naħseb ambizzjoni solitali li tkun waħdek u inti tibqa' timmirieta timxi waħdek biss, naħseb tista' xxekklek milli tasal anke l-ambizzjoni tiegħek. Naħseb jien allura trid tħares lejn forom oħra fejn tidħol in-networking tan-nies li inti taħdem magħhom biex l-ambizzjoni tiegħek ukoll tista' sseħħ. Naħseb l-umiltà f'dan il-kuntest ta' kritika hija importanti ħafna. Aħna bnedmin umani li ċ-ċansis huma li nisbaljaw. Jekk aħna ma nisimgħux kritika ta' ħadd ieħor u nanalizzawha sew, jista' jagħti l-każ li l-moħħ tagħna jiġri bina u nissuppervjaw. Għaldaqstant nemmen li huwa importanti ħafna li nisimgħu l-kritika, nażlu dak li hija tajba u dik li nistgħu ngħidu isma' din mhix daqshekk tajba u niffurmaw mbagħad opinjoni tagħna biex nistgħu naslu għall-ambizzjonijiet li jkollna f'idejna. Xatt m'għandux ikun esaġerat ambizzjuż, irid jgħimja jkollu mira għal xi ħaġa li jaħseb li kapaċi jagħmilha. Dik nemmen fiha żgur, nieħu minni hu. B'xi mod iva u le. Ngħid jien. Xi kultant iva x'tajjeb tkun ambizzjuż u tajjeb li jkollok il-goals fil-ħajja, però jekk tipprova wisq jew inkella tuża modi mhux korretti biex tilħaq lan tiegħek tkun ossessjoni, dik naħseb tkun perikoluża. Naħseb qatt ma tista' tkun ambizzjuż iżejjed, dejjem trid tipprova fil-ħajja. Naħseb huwa tajjeb li tkun ambizzjuż. Trid tikkalkula sa fejn tasal. Jekk moħħok itik daqshekk, tgħid nikkalkula daqshekk. Jiena meta kont l-iskola kont żejr, kien hemm storja kien jisimha ta' ċensu Zatat li jipprova jagħmel ħafna affarijiet u ma rnexxielux. You're working hard, looks kinda good, yeah. Give him a star for the effort. Some work aside, you're telling me why you're punching yourself out the back. Set a scar is 60, but what you doing now is not.
what you're doing now is not. Say the scar is 60, but what you do now is lame. Say the scar is 60, but still see tattoo in my name. You must be joking. Who's a star cop now? You must be kidding me. I'm not getting how you know you lost it. Who's a star cop now? You must be kidding me, 'cause I'm not playing now. Ooh. You're walking in, you look so excited. Couldn't you do this before? Your timing is not with the worst keys, wanting what you can have. Say the star is 60, but what you do now is lame. Say the star is 60, but still see tattoo in my name. You must be joking. Who's a star cop now? You must be kidding me. I'm not getting how you know you lost it. Who's a star cop now? You must be kidding me, 'cause I'm not playing now. Ooh. Wrap it up like it's not the first time you made me feel all there. Rank it up like it's not the last time you made me feel you there. You must be joking. Who's a star cop now? You must be kidding me, 'cause I'm not playing now. You must have lost it. Who's a star cop now? You must be kidding me, 'cause I'm not playing now. You must be joking. Who's a star cop now? You're joking. Are you kidding me now? I wanna see you get now. I wanna see you get now. For the times we tried letting fall. U l-band Cruise, basically aħna l-erba u l-ħaġa li ġibna fl-imkien li aħna l-erba kollha għandna background differenti ħafna mużikali, b'esempio Rob ħab ħafna blues u Chris ħab ħafna funk. Dak kien full-time musician allura jiġi array ta' influenzi inkredibbli. U jiena l-iktar kommerċjali minnhom kollha l-erba se nġu fl-imkien nikkreaw nisperaw xi ħaġa tajba fl-imkien. Għalija il-band tfisser ħafna għax kienet meta bdiet għax rit band għax naħseb hija mezz tajjeb sa ċerta punt u li ħanit mhux ħaġa oriġinali ma hija ħaġa li hija mod ta' terapija wkoll li tiġi flimkien ma' li soħra u tikkrea xi ħaġa u li biha tikkomunika l-affarijiet tajbin ħżiena l-korroħ tal-biża' l-affarijiet kollha f'ħajtek speċi ta' allura tfisser ħafna li hija xi proċess terapeutiku. Biex nippromovu l-band, l-ewwel naraw kif nistgħu nagħmlu dan lokalment u l-ewwel ġurnata bl-internet sar ħafna iktar faċli li tilħaq awdjenzi wkoll barra minn Malta. L-internet huwa waħda mill-modijiet prinċipali u l-iktar vasti li għandna biex nagħmlu dan, iktar Facebook, YouTube, SoundCloud, ħafna websites u dal-affarijiet. Fl-opinjoni tiegħi biex band jirnexxilha tagħmel dak li ġiet tagħmel l-ewwel nett trid tkun taf x'trid tagħmel. Tieni nett kulħadd ikun irid l-istess ħaġa, naħseb jekk tħares madwarna il-band li rnexxilhom jilħqu forsi livell iktar għoli minn ħadd ieħor għax kienu verament kollha jafu x'iridu u kollha jridu l-istess ħaġa bl-istess saħħa, bl-istess passjoni. Għax hekk biss tista' taħdem għaliha. Mhix ħaġa faċli, tirrikjedi ħafna ħin, flus, enerġija, sagrifiċċji. ċertu direzzjoni u ċertu commitment. Eżatt, sa relazzjoni normali, ġifieri tkun relazzjoni tajba ħafna. L-ambizzjonijiet tagħna għall-futur huma li noħorġu iktar diski, forsi wkoll noħorġu album iktar tard. Waħda mill-ambizzjonijiet tagħna wkoll hija forsi li nbidlu daqsxejn il-kultura mużikali wkoll ta' il-kultura Maltija fuq il-mużika lokali. L-attitudni fuq il-mużika lokali li tkun daqsxejn iktar ikun hemm daqsxejn iktar interess.
ir-rispons udjenza importanti ħafna. Naħseb huwa kollox. F'dan l-affarijiet għax inti mhux qed tagħmilhom għalik biss, qed tagħmilhom għan-nies u r-rispons li tuk in-nies hija kruċjali għalik. Plastik nemmen ħafna li meta n-nies jagħmlu li inti qed tagħmel ħaġa sew taf x'qed tagħmel ħajħobbuk u ħajsapportjawk tagħmel x'tagħmel, anke f'bidliet u deċiżjoni li tagħmel tul il-karriera mużikali tiegħek. Jien minn kont żgħira dejjem konna nitgħallmu li biex dak li trid tagħmlu jseħħ verament l-ewwel passu li tagħmlu miktub. Meta tagħmel miktub ikun pass iktar viċin li jseħħ. Allura fil-post fejn nagħmlu rehearsals tagħna għandna whiteboard kbira u nagħmlu hekk l-ambizzjoni. Nagħmlu l-punti, pereżempju, possibilment x'ħajkun jisimha single li miss, possibilment fejn ħanagħmlu gigs u dal-affarijiet. Xorta day by day imma nimxu. Jien għal Marpa Dovani, għat immur skola tal-MCAST Art and Design u għed nħu kors ta' diploma in Design Crafts. F'dan il-kors aħna għandna metal wood, stone u ceramics u jewelry. U jien għażilt il-ceramics. Ħaġa li bdejt nieħu l-informazzjoni dwar l-affarijiet dwar xi xaqt nagħmel bħala proġett. U għażilt biex nagħmel il-Mosè ta' Michelangelo. L-ewwel bdejt biex nifforma il-molding clay, għamiltu fuq xulxin, għamilt different layers biex ikollha dik il-ħxuna. Mbagħad bdejt nifforma il-bone structure fejn ħajjiġi, mbagħad biex toħloq dik iċ-ċertu armonija fil-wiċċ ukoll. Fil-futur nixtieq inkompli fuq ċeramika għax huwa l-iktar mod kif nista' nesprimi ruħi. Jien dejjem xtaqt nagħmel project bħal dan u fl-aħħar sibt din l-iskola l-opportunità biex nagħmel xi ħaġa hekk. Il-kazino notabile, il-kazin tas-senjuri. it-tip ta' nies li kienu jmorru hemmhekk l-avukati, it-tobba, il-periti, il-bonsinjuri, iżjed milli nisa irġiel li kienu kun hemm iżjed, semmew hekk u il-għaliex hemmhekk kienu jmorru n-nies tat-tajjeb jingħaqdu xi kafe kultant fuq dak l-imwejjed tal-irħam bis-saqajn tal-ħadid, siġġiet tal-ħadid, b'mod speċjali l-iżjed biex jaqraw il-gazzetti. Kellhom dik li jgħidula il-reading room, kif tidħol għandek kamra kbira li mwejjed għalihom, silenzju perfett, għandek kamra żgħira fejn ikun min jagħmel naqra te, naqra kafe, u t-toilet dejjem kellhom dik bil-forsi. Ma kinux jaċċettaw li jidħol min irid hemmhekk. Mela, leħja kienu jkunu libsin pulitu. Mux ngħidu aħna bil-forsi l-libsa tal-festa, jew ta' nhar ta' ħadd, ma dejjem puliti, dawn minnhom minn nifshom dawn in-nies kienu jżommu ruħhom puliti, il-monsinjuri kollha bl-ilbies ta' dak iż-żmien bil-kappell, bil-firjol u x'nafienu. L-avukati u l-Marija wkoll kollha b'xi ċof kbiri kienu jmorru libsin deċenti kif ixeq il-persuna tagħhom ta' dak iż-żmien. U imbena fl-1887 biex jilqa' fih dawk in-nies illi ma kinux iħossuhom f'tagħhom imorru l-gażini tal-banda. Il-naħa li tagħti għan-niżla tas-saqqajja kemm kien miftuħ kien ikun sabiħ. Għal xi żmien dan il-każin tas-Sinjuri kien imsejjaħ ċirkolo tar-Re Alfonso ta' Spanja.
fi żmien l-ibnarja kien ikun popolari dak is-soċi miflok joqogħdu ġewwa joħorġu fuq dak il-belveder ngħidulu li kienu jaraw it-tiġrija tiela min-naħa tas-Siġġiewi. Imma dak iżda mhux illum, niftakar il-missier ma' tnejn oħra trumpets ngħidulhom li jdoqqu l-kurunetta. U missier kien ikun wieħed minn dawn it-tliet trumpets li jdoqqu l-marċa jew xi fanfara u jirrispondi il-banda minn fuq il-planċier. B'xorti kbira jiena għandi lista ta' regolamenti. Dawn huma uniċi naħseb ma ssibhom imkien ieħor. U hemm barra regolamenti li jmissu il-ħajja ta' kuljum. Imbagħad għandek meta jsiru l-laqgħat, l-deċiżjoni tal-President hija finali. Hemm regolamenti fuq l-ilbies, soċju ma setax idaħħal xi nies oħra barra li mhux soċji temmek. Meta għala id-data sewwa ma nafux. Bdew in-nies ma jmorrux lhem il-għaliex kien hemm il-biża' li qed jisfronda. Imma mbagħad mitfuqhom ngħidulu, ma nistax ngħid bil-qawwa kollha għaliex ħallejni ħimur lura daqshekk. Nittamaw li meta ikun ir-restawrant dan itu ħarx iskop tal-istorja u jisħoqlu li wieħed jożu bħala wirt storiku ta' Malta. Ma tarax kbir, ma toqx tikkompara lilek innifsek ma' ħadd ieħor, ma toqx tara minnu kbar minnek biex tgħid illallu dak għandu ħafna flus, għandu ħafna ħolm, mela ħanagħmel bħalu, ħalli nikkupjah. Le tibda bil-mod, tinvesti fil-futur tiegħek u ma tarax kbir. Tagħmel sakrifiċċji, titrenja, tistudja, tibqa' tistudja, ngħid nistudja sal-lum. Perseveranza. U tħobb dak li għandek l-ambizzjoni lejh. L-iktar ħaġa essenzjali li żomm sieqek mal-art u timxi pass pass u dejjem timxi pass pass ma tikbillekx rasek u timxi bil-mod sakemm tilħaq fejn trid. Ipprova xi ħaġa ma rnexxelux. It-tieni darba ma rnexxelux. It-tielet darba ma rnexxelux. Imbagħad jaf jirnexxielu ir-raba' darba jew il-ħames darba. Għaliex? Għax ikun ippersevera. Biex tilħaq l-ambizzjonijiet tiegħek trid tistudja. Fis-sens li jekk inti tissi skarpan trid issib żarbun u toqgħod titrenja biex iġibu tajjeb. From the very beginning, our natural curiosity drives us to learn as much as possible about ourselves, our surroundings, and our place in the world. From strong family values to the wider development of a modern society, we are inspired and driven by the people around us. From an early stage in our lives, several choices are laid out in front of us. From the simplest primary learning opportunities to life-changing decisions later. Universal wisdom teaches us that we all have the potential to reap what we sow, and a good education allows us to make informed choices that shape our future and best complement our abilities, interests, and aspirations. For over 10 years, MCAST has provided universally accessible education with an international dimension, responsive to the needs of the individual and the economy. MCAST is more than just an educational institution. It shapes and inspires lives by presenting an increasing number of possibilities designed for the future. As children, we are faced with relatively difficult challenges, but with positive enthusiasm and motivation, it's possible to reach any goal. And whenever we may fall, there will always be a helping hand to get us back on track. MCAST is accessible to everyone. If you have the drive and genuine desire,
You'll be given the opportunity to start studying at any point in your life, at different levels, and succeed. MCAST offers its students the possibility of working with others, giving them the resources and opportunities to discuss, be creative, and share ideas. Our professional staff members are specifically trained to support your individual learning needs and guide you on the path to future career success. Every experience is a learning experience, and learning is more effective when it's compelling and fun. By learning the basics and thinking for ourselves, we ultimately put theory into practice and evolve ideas into practical solutions. MCAST gives students the necessary tools to succeed in specialist areas. The structure and design of courses are created to meet the demand of current and future job markets. Our subject expertise, experience, and insight means we can confidently invest in your future by means of our outstanding resources. Learning and studying is a challenging feat. However, with the necessary guidance, you'll be encouraged to explore your limits and develop your personality and knowledge. In time, practice and perseverance will help you to develop your skills further and become a valuable team player to future employers. MCAST has evolved to offer higher education at international quality standards and continues to create new courses through a number of international awarding bodies to cater for emerging service and product development industries. At MCAST, we believe we make a difference by positively influencing the passion for higher learning and life improvement skills training. We deliver on our promise of educating students towards brighter career prospects. MCAST. Now it's possible. Meta jien insemmi l-Malta noffendija l-emozzjonijiet differenti. L-affarijiet li nagħmlu kulturalment f'ħajjitna huma kollha bbażati fuq tip ta' spettaklu. Meta nkunu qed indoqqu. Waħda mal-tiburi patriot dan il-mument toroqodna. ċertu affarijiet li tgħixhom waqt li qed iddoq, waqt li qed fuq palk. Is-sabiħ tagħha naħseb hija li kull teatru għandu bżonn l-osservatur. Tiltaqa' magħhom fil-ħajja ta' kuljum huma xi ħaġa waħda. Fit-teatru jekk tara x'tarek kif reġ kif mużika, inti hemm x'għad jassu josservak. Anke ma tgħidulek inx tagħmel fajt tgħidilhom attur. Qed noqgħod attent mela naf kemm tikdeb, kemm taf tirreġta, taf tibki l-biki tal-kukkudrilli.